bagaruka omukushisha bagaruka omubyensi tindagwire noguma noshaba ngu mukama kumena nakuworeka omuhanda omu rugendo rw'okuja n'orwatahamu. Okay, so wareba ebintu byagenda gye kushoma kwawe kwagumizamu term 2 wajunwa watibwa term 3 ekagenda gye smoothly, main occasions byona bikantambura gye na n'ebi naaba ntaka kare term 3 ekambonera kusinga ezindi terms omu P5. Okay, wakorota ekibiina kyawe kya kataano orikukyendera ekyabaire nikikuta omu primary 6 aggregate kunyiha omu P5 kunta omu P6 aho bakora average of averages y'ebizamu byona otyo kwiha watandika kuruga nkahe kare term 1. Okay, ebizamu byona ya primary 5 ebizamu byona ebyo orakozire babikoramu average byamu aggregate ereba nakufutembesa nare kusigayo nani mukama kanyambaho na average of averages yabiina obonero bona bwawe waremeraho so bwakutwara omu kibiina kya mukaaga ejo ni class serious and erikwenda determination, so okashanga ote ekibiina kyawe kya mukaaga. Ekibiina kya mukaaga aho kikaguma mukakye kikagumisibwa ki harimu okarwaramu okateganisibwamu syllabus niyo yabe igumire nikihe ekintu ekyabe kigumire notice zikaba nyingi zirabire nyingi konka bikagumagumamu tubirabire nka bya P5 amako kuba n'origa nasara orikutemba ebintu bimwe bikwatamu kakye mbukura nabigangaramu ati P6 naho byakwatamu kakye tamu yawe yo kubanza mbwenu tera yanguhire neya kabiri eya kashatu katwinemu ankore paper ya ankore P7 entrance ebigezo by'obureberezi ebirikutasya omu kibiina kya mushanju kandi ebyo nabyo biba serious nite twatandikire nite batandikireho kuhereza ekizamu enomwe nkiyamu 5 of course nkanyendina konka 5 wow tabe naho tabe ndikuza kuwazirebere how did you feel abokuba ukaboyisire nokorina hati zija ziri 5 torakangareinemu naro kagira utaha tukunka tindukubi tandakirekere kunkora kubi munonga konka nimfokasinga ekindi omumisho nkinihikeyo nabyo kare nkikore gye kusinga ekinakora hati when tandakirekere kikanteganisa munonga konka of course tikakaburamu ako kuba noyenda ino kakora 5 konka noyehumuriza ugumizamu. So results zija waje kuzire 5 aggregates zakutwara mu primary 7 kandi class very serious ekibiina kya mushanju okakishanguta ekibiina kya mushanju kirabire kigumire kirabire kyorobe kikakiriya omugati ekintu kikakworobera kikoroba kandi kikaguma kikasingayo mweneka eryamu omugati abokuba nimanya ngu class ejo dobwero bwito twashomereho enyuma takuba bakaba takushwabize nko kuba trabizimu mwabanyi bari serious munonga abokuba warenka municipal karenka junior nagana mashomera gariyo
waza nka hariya Revival Junior School abantu bari serious nibashoma papers ezo mukubana mukorani nyingi munonga revision ezo mukorani nyingi iwe ekibiina kya mushanju papers kwimukanya ekiro kushoma tingo ma primary bambe mukawita tingo manya wita hatunye binyoti kubumanya itoko bwa butariyo ashaba ubutwa bintu shoma konka ekinani ngambire ekyo n'ekibiina kiri serious kiri kuhenda kandi kiri kwenda kumarira so turateganisiibwe tanateganisiibwe bankanye ne support yo neina bene ninyitaga kuruga muka kandi kuruga ishomero aka n'akantu kakuru munonga ashaba akariyo nagamba akaba natunga support kuruga embaju zombi kuruga w'abazaire kandi n'abashomesa abantu abo bamba kushagika babiri mazima buri kimwe cyona nkirigamo tamwana ukakorota tamwana nishiko kunatandikira pepa yanjye yo kubanza nankeje examination exam cyona kiyamukaga aggregates adena inazagenda nsendera itano mukaga mushanju ina umwe mpora kija mugumwe kabura nagumza muntu tamuwana nayo yaho tamuwana wajikoro tamuherwayo amherwayo aho tukatakora average kubeka RP7 kandi tukuzo mu secondary agumza mna ba promote twaza mtamtu mu yakarimo ebizamu biri meja ekyankore na mock ekyabetsinga kunteganisa omuza ebebe ebizamu byabe biri meja ebyamani kare kandi hayitano inaziguma zanjere ankore pre-mock yayitano barasti mock itano jekeri tamtu generally konkom tamtu mwenkanye nemwina nka improving a performance ndijoro mtamwana ndukuzo mtamtu revising aho hagati foza akanyama konka nazo nkaninze no mbizame bebiri meja tamtu etyo yagendetyo yes wibigeze biko kana byo twabukora kubi tujente zo mutamu nkuru and serious munonga tadamu jejo wakora mistake ne mazimane obwire bwingi negenda nabana ne basabutagenda n'amagaragawe konka agende na maybe na no mesho ahiwano za kuza aharungi ahatwari so iwe tamthiri ukajishangota kandi ukakorota muhirugwayo tamthiri nyowe nkegumya nagira ngo neza kunyorobera bane kundo bate kwenda kandi mecha antwara kandi mezi nkwenda kukora kandi nkataho uburyo bwona kureba ngo nazikora mbenu tanachifirete cyo gamangwe ekazire manya consequences zayo kirabeho kawakora kubi kare uko kutekateka nkubinka kwino mute kugira ngo ngata nakoreze ngakora ki ebyo bikabitanduma so baba tebekanisa nk'abashomesa n'abazere bakora umurimo gwabo bashashara school fees kandi baba tebekanisa nabo abo kwa nkomuzere yashemeye kuba kuri yarwaju ebigezo bije PLA mwabishitamira papers ina SST mathematics English edition science ukabishangota bako bari wabo urwo mpepo kaje tukonkeri ino kuna
gijabirira mu bukanga nare twonkeje byaguma setting ya yo papers ezino kashanguta yewe kunabenze shitamara manza nashaba of course mwihanganye isi buri kimwe cyanashoma cyanashomere kandi abinyorobese kandi kunabenshobora pepa ndebera ebyayambera fair tiyaguma tiyayoroba mnonga ejyagate fair nabenye imbere wabukora wabheza babutwara babmarking results is really just was it last week but one results zanyu zashora ukabona wihuruta ziryaho ba minister bariyo mbagambaho noreba first lady noreba abantu bakuru bariyo bo minister of education nariwe aha TV uko taro naruko takubukora tara dada na mama no bagambira uko wakoze TV kandi yo nimbarebo kuba bemba ndumuzamu yes when kaho nono huranka pressure kani ngumani nye hamya ngu rahango na shabeta ka kweba okay na mecho kwenda kandi byomwe nakushabara kandi mukama namwe mwamurubinzi mukamushaba anataka bareba kajangwa abantu bona ndetse ntetse kimwe tinsubaha mene cyo kikaguma nchimpamye okay results zija zashora no wazagambira uko wakora kabari abantu binzi mwayika muta message n'abantu abandi bakuronde yawe when instant leto kaje ubona hahino yaje kutanga beza hariho wazi kutangire kuzireba hino yazi karetinya nazo ndadi konka cyanja kayazi ndonire yazi nsindikira okay no yabanze kuzingamba atuha korina okay urota ukishemerera ka queens mbwenu itinabire ndinze tikikere tinabenisha tikikera benu the feeling no tajerera mbwenu unonga wahoro kushemererwa dad na mami na family yona bona bo bakehurra bata bona bakashemererwa mbwenu congratulating bakurisiyayo bakushemererwa ho mbwenu wow shaba rahanga akamukorera ibyo kutangaza kandi yakora mazima agurugetsina tizaburyomwe mbwenu nembabazi kandi tongera kusimara hanga kureba ngo akambasa yabukora yabaheza yubona abutwatiri yaho mukahumuro abutwandiza kutandika program anje ati nyoyishe meri nguzakuza munarumanyiri kandi nishomero runje munonga konka hawo kugira ngo tubaresera business tukuza kubaranga tukuza kubagamba atubareke konka nishomero runje munonga tumwendeze birunje byonka ashaba hariho ibintu nkabishatu nkabena kurigire yo byohine ibu wakutubagandaho kucyara munonga aba bana bariyumva kuri bagenzi bawo hariho nkori yo primary 6 ari yo primary 5 yagira mu candidate class nkeyo borumu primary 7 nangona nabanda abagira mu secondary baza kugira icyo bakuba ku rugari naona ndakora 8 naona ndakora 25 nabandi you password cyo beno kozesa n'ibintu cyo byo kutijiro tebi nibyo bindete nakorina ngahikabahanguzo mani yawenko obuhabuza bunko bahereza abo bana bona bari mu classes z'wagamba etinabe ningendera ho nyo bunanje P7 kandi mangwizo baramweneza kora PRE kandi zo baramweneza kutunga max z'inkwenda benu etabenti nchigumisa munchi mpamya kabani nyesigamukamo komu zaburi yashatu na mushanje mushorango gwakashatu cyangwa yesige mukama niyo ko kashorango ko kubanza ako kakakwato mutwe kagumana nyesigamukamo kuya natandika P7 na hati ngendire kandi nakori
akorina ekindi takayeho amasiko obokoroto bakora kubi okoreza uwo takwenda takafayo misho hine kinde kikurinze no obasa kukora jo muri kiriya kandi ekye kyenyuma sirgarukana kushasha weno focusinga kikuryo misho kandi utakayeho amasiko iwe gume nomanya ngo noza kuhika oba habaho ki iyo muhanga wawe nomanya mutumba gwawe nomanya eki wamushabire kandi cyara kuhereze wena reke kuthinkinga ebindi reke kuteeka abindi teeka target yawe kandi omanye ngo noza kugitirira wagumuine amasiko amasiko kare ngakuhereza amani go kukora eki wanoyenda nohandika ekizamu orikumanya ngu ninkorina kandi concentrating kandi ohika okoreza wanoyenda wena nimbagambira ngu mukiteeko munkora kandi muza kuhika nimwesigana n'abashomesa tekindi nekyamaani munonga mubesige hariho nk'omushomesa nakwegyesa konka iwe yakoraho enshobi ngu mureba ngwe hatiya ngu natwegyesa ebigwire manya ebiki ebyo mbiha omu mitwe yanyu mwesiga abashomesa mumanye ngu eki bakubashomesa nikyo kihikire mutaka dabutinga ebitarimu nzize nibyo bibashimiye kuba mbakora ashaba hariho abana bariyo mbaza kumurika tumuro n'abamwe bagenda today n'abandi gisande yo namba kuba bagenda nangwa n'indishiro kurata wabo kuba abazeri abato barukushana mu ntasiya school fees to kuzitungira umwizoba mu kuri wazitunga today umuranga gwa message yo kubatsigira abariyo mbakureba kandi abakurikiza Revival Radio hamwe na YouTube message yo kubarekera abantu abaniya bana bariyo mbazayishomero barikeyo bamanye cyabatwara zayishomero kaza kore byitakureta kandi eco niyo riyo no shisha school fees yo muzire niyo raherera ukoshembere ukozirezi batakwenda kandi cyatira abashemeze okorera amani gona guba kuteka mugona wagashisha mbwene mumaye cyabatwara muteka teke fees zibakutamu buri kimwe cyone cyabakutamu kandi concentrating noza kwika yes ashaba wene dacika ebiri nyenda ngu uramutse abantu babo kugira utaba tinshime ku misinga opportunity engage ninga chance kunkari information bakutandikira ha dad na mama when dad na mama ni mondela ndi imbanza no kubebaza bo kunshashira school fees bogumana mu mpabura gumana mu mberaho kandi imbasima ntine bugacura mukama bahereza umugisha kandi babonzere n'imyaka munsi amina dadi na mami wanyi ni nkahi owitu ni kashaka bare kashari bare okay Leo mwana wanje chairman wa mbamweta Perez Kabere yes okay so utaramisiza abantu bavare abantu ba Kashari yona urugomo rumbara district okay so twendeze birungi byo ngaha arabandi abashomesa banje bashomise P7 teachers nabona narabira mu kono yabo nimbe baza kuba nimwe mwankozire kinda hati nece ndabumbwire bwo misha kana manganye ndagashwaze okay an administration yamba municipal bakamba to motivating batebra bo mukoreje babatira umuhimbo n'umujinya etse nyine wow kandi tubebaza munonga kandi tubashwarize kana nabakuze omwaka ogwo nabona impamya tubarabashwazi na staff ya Mbara Junior abnarabira mukono abampire foundation nabona imbebaza mwebare munonga yes nimpendera ndikwebaza Revival Radio Revival TV staff na Evembirwe Bishop yes mwebare abwezi chance kubati ya buryomo kuko wacigamba abo kubashaba
nabenje munonga bakozi rina bariyo kwa heru konka mbabaso butaje kutonga opportunity nkai watunga today so twendeze birungi byo kariya kandi ko ugero takatenje mekare kayo thank you so much twendeze birungi byonka ntuza kushemerwa one ugarka turi kutayesa mama butaragarije kutayesa tuza kutayesa kora abakozire munana senior what senior 4 exactly yonste kwa kurunda abo kuba izo wastaraganisa ebo mukamero taraganise munana na mama ariyo nakure na dad na family yona naziraganisa ninzazireta amina mukama chukora twendeze birungi byonka kandi oyongere kwikwatsara hanga kuko wamukirize kuba umujunu w'amagara gawe naza kushemsya ubwo bwenjo bwoyine najagumana kwiriza bonus n'amagara marungi nsima mnonga abazeiri abashaba mwebare okufayo munonga kushomesa omwana nkogu akakorina mazima nabatandikiro ko muzeire tubasima abazeire kutamwe sente zanyu ahizo kubazitangwi nsima bashomesa bateyemo amana yatandikira Armbara Junior mpaka kandi yakigambaje munonga ku foundation akajihambara Junior so yaza municipal kandi nayo kwakorera ibyo kutangaza nsima munonga head teacher wishe mwe kwasibo wirba na staff chaplain mwebare abo murimo gumurukora niza kusibura shaba ingaraka nondijo mujeni abo kubana wari yahehe ari ya standby ntuganira nawe kandi abantu ababona arono ndijo mujeni wakaje atontuja kubatubene turuganira nabo mu program y'urugendo rw'amagara ijika kumanya program yeji natebwa mu esente aba Bright Future Primary School neshango muri cyabahisi mbare bukango muri Singiro District mbakwereza umwana wa watungo bwegese bwa mutindo genda kandi bahumurka tomorrow ebiro bushatu umwana wa watunje bwegese obwa mutindo nziza omuka break kace munonga ntugaraka n'ibindi bingi Revival TV, amagaro wijwire. Nikwanjura bakugom byo kubazira aba Dennis DO Expert Tailors abakugom kubazira suti ezaburu muringo ezabashija nangwa neza bojo uyu no mukoro ningano zinduka ijaba kupangise suti ziri hamutindo eza checked ninga plain ahakabe karunji mununga kandi niye wabano enda kugura nabakora hoje mununga ahakabe karunji bine introduction suits African wear suits enkoba emparezo murembe eza gento na jean bino busatu burunji nabwa t-shirt burunjo gwo rukujwara okashanko waruga America bine neckties nebindi birunji munonga mbone bashanje mu rurembo rwambarira ahal high street warga kizimbe cya Grand West Arcade ekikubo cyo kubanza ecyambarira bookshop room number ya 5 waza kwikaze bra crossing hihi na Besania Sako okumenya bikukiraho the director Expert Tailors Dennis Orisabo wishemwe hano tumushanju 5 mukaga ashatu nemwe 98 50 na renote mushanju 83 93 anana mukaga ashatu nina moto yabo I can do all things through Christ who strengthens me okurgomba Filipe shura yakana umushororo 13 ababanira CCTV cameras abarukushango mu rurembo rwambarira bagarukana insurance ababanira ubwa hati bine card cameras ezikora kirone yihangwe kandi zikureba uburingo bwa meters 20 nankaga alarm cameras smart hybrid 5 megapixels cameras PTZ cameras bine DVR na NVR eza 2 megapixels na 5 megapixels hard disks bine na za cameras zindi ziri kuzabikondo bya sora nebyo amashanyarazi kandi cyo mutano kamera zikuzabikondo zibazi gitureho wifi na internet bagigitasi mu yawe yo mu ngaro kandi ogwe rikosa memory card bine byo mebikubara senti hariyo wa bank sako nangwa no mu bukwata na Amazon building opposite Stanbic Bank ninga shotere no tumushanju mukaga 88 na no tumushanju 52 88 jejo nisaba banira urinde byawe nabawe hari ukintu cyo buguzi bwingi nko muzire kushomesa umwana w'umurumo ubwo abana nabijikuru bariryaho itendekero ni rimwe ryonka Rain Training Center Limited Marara. The main program youth training aho neya hotel management and institutional catering
konka ekyo tikizibire kwongyeraho other programs like saloon and computer kandi omugezi programs twine program y'emyaka 2 that is basically about hotel management and institutional catering. Then under hotel management we are also offering programs for the 3-month students abana bakuba batamaze senior 4 tubahereza opportunity nangwa omugisha gwo kwega ebyemikono ombya hotel management and institutional catering na saloon. Gwenu bashanje mu rurembo rwambarira ahife y'ibituro bya kukonjeru amahando gwatora cyamugorani naro terasi munoti mushanjwina 22 nkaga na 8 anana mukaga na renoti mushanjwinoti 2 kinana na mukaga 30 ananishatu. Utafirwa Revival TV. The news on Revival TV. I am Abasa Anointed and here are the headlines. Welcome to Little Lights, where learning about God is as fun as exciting. And Jesus concluded, listen then if you have ears. Genesis chapter 1 verse 1. It says, in the beginning God created heaven and earth. Ombya shongoro. Little Lights neretere ikigambo cya Ruhanga cyabamagaro muri twe. The Gospel according to St. Luke chapter 2 starting from verse 1 up to verse 20. It states, at that time the Emperor Augustus ordered a census to be taken throughout the Roman Empire. Kuri Trecom program weji nekitwegese birungi by'obukristayo tuhigwa kugira emico emirungi kandi abana bahwerwa kugira umutima w'ugwijiro kukunda Ruhanga. If you have to choose a good reputation and great wealth, choose a good reputation. Twegiteho burwa mukaga shahibiriza kasheshe aha Revival TV amagarumbu yijwire Nanye anti-guide Utafirwa. Utafirwa Revival TV. Tera kashani abwa kashesha kendo gamba bwashesha joko ninyendo tekateke okutandika izuba yawe n'abanywani bawe abari kugumana bakugambira icyo kugenda omnyesho. Munywani wawe ni mutima murungi kandi wakashekoke kari kuretera wabajye yeshanirize orukureba abantu barukushashanda omunyetegereza yawe bakwigura amesho omukwetegereza kwawe. Bariyo nubakoresa obwenge bwa science, bariyo bakozire emirimo bahire bagenzi bawe emirimo konke cyangu bariyo nubongera aha mutindo gw'amagara. Yeshanirize ningagerageranuza okuba nomanye kiri kuza kubaho izobe riri kurataho. Omprogramu w'Ikinyamurungi ntuba tukwereza amakuru agabireho agaroho omuyihanga ryawe nangwa naheriye ha Imukana bwashesha aha Revival TV kwihorwa kubanza kusyurwa katano kutandika na shahemwe izakasheshe. Revival TV amagarumbu yijwire. Okay, na Revival TV amagara ombejere ntongera kushemerwa habo kuba twatandukaniwe shaha ibirwa kuba tujoininga ezedakika eji program na emanyo ko rugendo rw'amagara turi ya Revival TV, Revival Radio kandi hona nabo YouTube ya Revival Radio noja kubana utungaje program eji buri muntu wena tubantu wenda ngwajitunje. That's why ntiza YouTube tukaza Radio kana TV abana nkaba abaturukutaye so guno munshago mutano abo kwa tugwaburijo tene tinkwamye ngo mu mutakabere habatishira ngorwo kutunga program kagishanga ahantu nkaho harengera
ahantu hashatu eriya radio eriya TV na YouTube mugende mbuzi mazima nda Anthony mjungu bwaje kandi ko mshuganisa program weji nagaraka ndijo mjenyi ishika kumanya program weji netewa mu center ba Bright Future Primary School jomerere ndashangwa umureke abahese mbare bukanga Isingiro district twara umwana tunjo bweje so bwa mutindo bene emyanya kurugana sare mpaka primary 6 kandi tomorrow ubwo barkwija kuba nabatandika tamu yabo yo kubanza mbwenu twara umwana tunjo bwegese obwa mtindo gamba na director ahanambaze 0 mushanju emwe ananemwe 19 mushanju neina hamwe na 0 mushanju 5 2 mukaga na mwenda 0 2 9 neina baje kubana ugamba no mwami Julius begumya director wa Bright Future Primary School eri kushango muri cyaba hesi mbare bukanga Isingiro district ndiyaha kandi nyine ho mjenyi bamweta Laura Ambassa kurgaye shomero eriyambara municipal abana kubakoraje tubakuza kwendeka munonga ntubaronda mwana kozirina ubutwatwine ashaba hatu no twareta na wakakurinda ngwini hatabu ore musite kwa kubaronda twakwakira Ambassa mu studio za Revival TV mukama simu akurenda asima munonga nye nakira yanjura abantaba noshanga amazina nagagamba kubi kandi orebo mu kameromu utugambira amazina gahogombi ukazarwa bazereki kandi ukazarwa nkaye amazina ninye Ambassa Laura ukazarwa mu irembe riteriyambareri ukazarwa hirwa riteriyambara Regional Fara Hospital ukazarwa homestay abazire banje ni Tumwine Moses Ndiaba na Kechurunga Grace Kato. Tumwine Moses Ndiaba na Kechurunga Grace Kato. Okay, Kechurunga Grace Kato. Abo nabo batizarire manze twatayise. Yego. Fakwakira. Nye nakira. Ukazarwa mwaka ki? 2010. Kibanza cyo kwa Mukaga. Utyo. Umanya ngo nonda kwinga ibyawo byona nibenda kushana unanye naha. Nahuye nosha ni 2010 kinta kwataje no kwezi. Kukambwe no muri yo mwaka gumwe mwena mukozirina. Dade na mami kuyabe kubaye mbagambira bajangu katandike kibina cyawe cyo kubanza wene myaka ingahe kana nkaye. Katandike kibina canje cyo kubanza that is nursery baby. 2014 gatanchira municipal school. Natandika baby class. So when natandika rugendo rwanje rwo kushuma. Washomera icyakangahe? Gatanchira yo baby mpaka cyamushanju. Ngweni utarakwasirewe nerindi shomero no manyaro mweryonga. Primary level yawe yoneka gwera. Naho. Ekibina cyawe cyo kubanza kat bazit focusing yari jabo kuba nasare nebindi baby n'ubundi umuntu nabata kabyetegerezeje. Umufitani kaje kushoma bya serious in primary 1. Yes. Ukajangwa primary 1 it was okay. Ikerje. A performance yekerye it was average. Okay. Wakorota mwerubwo kibina cyawe cyo kubanza kibina nimbasa kabanta kubishuka je tinchibishuka kwazo P2 njitemba nayo nkoraje nzo P3 nkoraje P4 lockdown it kwata atamuro lockdown ejo buri yo mwaka jihura bano mwana twena ubana muziri ubana umukozi wena kachura yes lockdown yatahamu ahe no muka tuzayo icyaro kandi aho wabuta kubasa kumanyano garaka yo ryari tugumomwe kumara gwireki njaro lockdown kamara nko mwaka gumwe necwika garakayo tugarakayo mwahikayo nabwo
tushoma tuheza P4 tuheza tuza omu P5 tutyo tuza omu P6 tuheza tuza omu P7 aha kibiina of course lockdown kwe kutahamu kuyatahiremu neteganisa ekateganisa abana benji baka performance ekagaruka enyuma okuba bakora aho ko waza kukigenderera benji bakaba batakishoma revision hata nk'emwe abana municipal hariya bamushoma munonga hati kushoma kakutaraho yo bakakukorayo ka coaching okonka ukabasuta mukababero bita mu lockdown coaching narka kuri uko kunywa no kurya mukabiyamu coaching iketari yamani I did not have coaching during lockdown period. Ngantine coaching wa lockdown. Okay. Coaching tiyabo. Cyakuteganisa ko aho murekere ko agarikira ishoboro rigira mu lockdown. Chikachine kuteganisa. Because nka backsliding. I backslided a bit konka kagarke nyuma konka kuna herze nagarka track nagarka umuhanda gwenyine yangayira track and behavior yangayira track abo kuba noreba ko kubagarikira inyuma none ndangugire cyakupushinga ikintu cyakupushingira abashomesa bene amana gbateremo yo kushoma kongeraho mu supervisinga no kwimuka kushoma ibitabo notes zawe cyakugarira lineage cyo kubanza mukama cya kabiri no kushoma cya kashatu support from both sides support okunyamba ku rugemba jibire z'abazire n'abegesa abazire bakakwera cyangwa umunonga bakora icyabo kibashimiye gukora nk'abazire okugamba nawe kandi no kutayikira kwetengeza ubwayishobero yes aho na school fees n'ibindi biri kugenderaho supporting babashomesa bareba ngo ine kushoma kureba ngo waheza syllabus kureba ngo wayunga buri bwabe firo mu lockdown of course tiyo wenka n'abagenzi babo wabone so cyakuretera wakwa wagarakara ine wakora kwargira mu lockdown mukajana muzo mutamu mukajana mutamu P5 no tukijana finishing ntuheza P4 muheza P4 wakorota muherwa tamu yawe yamuheru tamu 3 P4 icyo nacyo tinshikijwe konka ekirungi ngatembe cya gatanu tuwakibijwe okay nakibijwe was on primary 5 wachango primary 5 it was not that easy eketorobe munonga konka abo kukunda kwa mukama natembe cya mukaga was on sub candidate umuna yes primary 6 ni very serious na wachango primary 6 ajikora nko kumukama akunda nzo mcyamushanjo primary 6 no zijuka zezo primary 6 ni nyishka ukakora zinga ezakureteye kuzo P7 aboko ni manyuko baba serious bagira mbwe no mwana utakozirije mazima takubasa kureba mcyamushanjo average ngiye mukaga okay zabe zitarimbi izo zikaziye zo kuntembesa wazum primary 7 tugambire tere kibina cyamushanjo kitandaka first time ketorobi kabyo butembo no bushumo habo kuba tukatwara bakaba twebizamu weekly
examinations for testing exam bya buri wiki so okoshanga on P6 classes ezimanyirire it is 3 exams per term but now konka hati ebigezo byayongeramu byaba 8 sete za buri wiki ogisireho biriya bishatu so ni 11 but kugira ngo nkanta kamanyiriye mbera nkanta koraje kurunje munonga gamba yo muri za 9 8 10 echurunji zikaziba ziri 8 mwenye nkanta kayebaga amashanju 6 5 ina nkanta kagikoraga mu magara wanji ina nkanta kagikoraga my whole of primary uko takakoraga ina nkanta kazirebaga echango ni 5 kongabo kunda kwa mukama ndiyo nzikora so papers zikaba ziri nyinji aha kibina cya mushanju murokora abantu warwo muri yeji babaje makinjire mabagire isiri mwakoze revision two kumukoroko nakwokwe it is set after set when kutwarza hamwe first term ya P7 nkanta rukoraje akota koraje ndiyo second term ija nayo ubu wabenoza second term ukabukoze ruta first term ya P7 okay so konkom kuja kwa second term okay katuzeho kace umuka break just in 2 minutes ntuzagaruka ntwongereraho ahi wakoma watarga Revival TV amagaro wijwire ababanira CCTV cameras abari kushanga mu rurembo rwambarira bagarukana insurance ababanira ubwa hati bine card cameras ezikora ikiro n'ihangwe kandi zikureba uburingo bwa meters 20 nankaga alarm cameras smart hybrid 5 megapixels cameras PTZ cameras bine DVR na NVR eza 2 megapixels na 5 megapixels hard disks bine na za cameras zindi ziri kuzabikondo bya sora nebyo amashanyarazi kandi cyo mutano kamera zikuzabikondo zibazi gitureho wifi na internet bagigita simu yawe yo mu ngaro kandi ogwe rikosa memory card bine byo mebikubara senti ahariyo wa bank sako nangwa no mu bukwate motoka yawe wete tracking devices nibaburiyo bashanja office zabe nkuru ezikushanga mu rembo rwambarira wabanotaho mu gate ya bus park ninga hitaji rya Bersia umucombe ku cyaro kwa Gosenega na Amazon building opposite Stanbic Bank ninga shotere no tumushanju mukaga 88 nari no tumushanju 52 88 ejo ni saba banira urinde byawe nabawe Revival TV amagaro wijwire Laula Ambassa no twine mu studio za Revival TV kandi hona nabo program weji nojitonga kurabira Revival Radio turi aha YouTube ya Revival Radio ikinchimanyisa ki mu program weji mazima no bano jitonga barahamwe turi tuganira nawe abana babona binatayisa n'abanyabwenge munonga nabagamba bice konka byonoreba bitiyarze barshap munonga mbwenti mfutegana nimbuze kibuzo ansaba yaji imperiz no yibuza kandi ugira uti yes yinabakazukora ariho umwana gwakora max ukagira uti konka shezi neze narabar mugundo mukono konka babana akatari mukono gundi bana barshap yo bambuze nyobe inaha niza kugamba abutanze zo mukahumuro patiri yacu bina cyamushafu
kibiina kya mushanju ekyo tamu ya kabiri wagizamu konka kugizamu kwanje ngabanyikirize ranga nk'omujunu wanje okay ukaba wajundu ukajundu mu tamu 2 nari tamu 1 ya P7 tamu 1 wajundu wangahe nkajunurwa All Saints akanisije yanya of Bishop Aija a Thanksgiving ceremony amukoro gwanyu okay wekiriza Yesu Kristo kuba umujunu w'amagara gawe yego ibintu kiko wabinurabo mu byo kugira utebe n'ibyo mwe byanje meserize kahurira nibinshinja nibigira ngo ushime kuba niza ninyete isa kandi ninkiriza wahiguru cyo kubanza bikabiriye bitabo ebitabo nkaba naremerwa mwene turuhanga niyo uri kubimanya byanje nije ndwara ngo mwana wawe so nukunyikiriza ntyo mukama kuba umujunu wanje ebitabo bakaba byakukiriza amani waje utinyire kwasi wahigura kitari ekyo ibintu byaremera ekindi tutyo tuzomu tamu 2 tuzamu konka empinduka ebaho kuwajunwe wareba empinduka ekyo ndeba empinduka ntandika from nkamani yo muri za kinana shanju icyamani zikaziba za kinana konka iki n'ekipapura kya science bakireta kikora kya science weekly examination bakireta nkikora maniye nayihamu 9 nyogo nturanze muri za nshanju kinana atokora 9 nte zinezanje banza ntiramu kapozaho nijike kirekyo gashaba shara mukama we bare ikiriyo kumusime gishara so kuna kiro mutamu 2 ndebe bintu nibyija tamu 2 tandika kukora za mushanju mukaga munana ntikanija nti mukama we bare tukora major examinations zitu zikazira moka primoka nayo primoka nyihamu makaga moka nyihamu mushanju twagezejo tuheza tuzo mu tamu 3 ahiyabire itorobi because hati sets za examination zikeyongera buya zikaziba ziri 11 hati ziyongera ziba 16 tinkumaya tinchijukaje konka zikeyongera tukantwara 2 sets per week tukantwara bizamu bibiri bursabit mwen tukatwara bibiri so it was paper after paper mwabukora tubikora nangwa ndeba nyonkaza yo ndi kujanta mukama niyo rukumanye byanje mwen nazayo igintama yakashatu nazayo onyebembere ndakore baniyo wagumonye bembiri kandi atiyo yanyebembera tukora examinations ziteza majors prepare nyamukaga konka abo burungi bwa mukama tukakora pepa ya mafi care prep dos witu no deputy witu yatahamu atukonka harahai nigana otyo nwai nigana we walk wenka
ati kandi ati ne amafi ati kandi mwene amafi mujigwire mwenu ubwo wihamigana aija tabakatire papara bitu konka nyewe nubabe mbakora correction za zejo pepa ya amafi kamba nimanya nta tukonka mukama niwo kumanya byanje techa mani 95 so ticha ati ambasaraura abana mbande bamisho nte kana cyo kumujangara kamechuwagamba ngo ambasaraura ngo 10 mborwe bgambo burakaraasiyo nayo aceceka naye nyenkanga adakukikiriza general respect kongo mu mutima nti mukama niyo wakikora watigana igana nyenka cyo tugunzamu do deputy witu anyebaza ampaka simu tugunzamu chukutera mani chimpo muhimbo tugunzamu tuzawa wa PRE the last exam it was the last exam in primary chikachi ekizamu kya muhero tityo wachangota papers na ezo zona papers inezo zona zikaba zitakushanisa n'emyaka ehwiri hino kubabire baberesere bubuzo kwabyo so setting ekene ndo mutwe itakwende byoshomeri ikeba nenda umutwe uko kuriretinga n'ebintu bikwetorire nibyo nico minere echamani nico byabene byenda kongana ngengaine mo ubuzubu bwo kuriretinga so twashikiremo mu papers ezo shabe shara yanje keryeji mwenu mukama niyo wandetaha ngo nkoreze pepa niyo wampsyaha mukama ingushabina mukama ubwo nubwo mugisha gwanje gwa muheru ubwo korina nibwo gwasigarayo mwenu mukama nkwasa nkorina nanta zikozere hati tinde zikora mukama ureshara yanje tutandike ikigezo cyo kubanza mafi tugikora sharo je dushaba kandi yo mutano cyo washabereranga SST tugikora ekeberi yeshara yanje buri kigezo mukama niyo wandetaha nimanya niyo kumanya byanje ebyo misho kubirabe ubwo nubwo mugisho gwaheruka ya mukama tata ni kushaba wondabemo ejeke yeshara yanje bukizamu na science na English shuhora mashora mata sta mazo mchumuro cyane tuzayo results zashora zishuhora wabandize kwereza amakurago kandi gakakushanga nkaye gakanshango muka numuka tityo izoba nkagandi mamu kama wakana achumanya konka ejo pressure yo kugira ngo bankoze leta nta tekaburamu so mama checkinga mama wa checkinga inaba kwa bazi kutangireho so mama checkinga ati byanga kukora ninga reka sister wawe akuchekingire
nkanyome nkabanye no kutina ntati nakora ki tumbwenu checking konkozi checking kamanze nshohore nshumi feyeka kunde arugeyo mbe numwe mwazingambira muhereza index a checking niwe ngumza munshuma ngukwata nshuma kuna bena kahirembo purenduro muka ndaba baba cyaba tambura mpora nshotoka ngaruka nshange kitagururo kiriye cyamani na no muto nawe cyone kitagururo kikashi cyamani zite tukazara abana batanu mbwenu all the 5 we were there tukatuye abana batanu nshanga no mukuru no muto bona no batagura no wa checking sumu mbwenu kakuyo kushemerwa kwinji aha uko beke bari bireke batungire kikaba kitari cyaburijo kikashitari cyaburijo okay so umzamu niwe bajoining nte nyonka banza nayemera nayikwata ntashina kuri 5 ninga yampunama wakorina nte wakorina tumukama yebare mutuma gwanje ntumukama yebare garuka mushara ayebare no kunkunda ziriye shara zona aranga yazagaruka mukama zigarukamo amina nanyemba joining mu kitaguro kuba kushemerwa kunga kabanza nabaho Thomas Kache nabagera ngo ugaruke mu checking ngunezawe ngwizina dendiri tiwe ambasaraura index namba yawe tiwe nagaruka muna checking aje nashangarinye kanta kucikiriza umuhanda gutiyo gundeba ukunde ta chachi achachi nza chachi sima mukama abo ciyankora amina kandi ngumza muno kumusima abo cyankoriri nuko kozi kuzurutiyo ina nuko kuzije mukama kwazesere amina mukama naye barokozesa kandi nicukura umunonga ashaba ambasa ndida kakubasa from day one kandi wakora ineza tuzaburi omwe kandi cyo nakundaho na no wargaho nanyine mwena numanyaranga kandi mukamwikiriza mu kirbato nuwe abaherize is max zumukozere nembabazi twine edakika nk'ibiri yazananye nabwo sigira abantu aba message abana bariyomba kureba abariyomba zo mu candidate class nkeyo borumu abariyomba zo mu levels ezindi abana bariyomba humurka abana ba senior abana ba college buranga gwa message yo kubarekera ari yabo abariyomba tureba basakuru mu kamera abana batahibanje nanabakunjiraho bundi mwesige mukama mukwase byanyu byona naija ko bibahereza kandi ahigo yo kwesiga mukama mugume mukozesa amani hariho umushorongo gukunda nefumu umutwe gwamushanju kacheka ko kubanza kagera ngo my child, remember what I say and do not forget to do what I tell you. Chimanyisa ngo wijuke mukame byakugambira kandi otaribyebwa chachi mukama yana kujanjira ati koreki kurukiza abazire bawe ocukore umunoti ihamagara mwe tuyiho bwenje kwa kuryo kushaba mwenu buri hamwe ugumoshabe kwa kuryo okushome bitabo byawe nako okore oshome ebindo bisigere mukama
wow message mukuru munonga aryabo abana bariyo bakuratire program eji radio hamwe na TV yabarekera ambasa kandi mukuru munonga ariho abantu nkabashata buri kujya utabatishimwe kugenda tabaramukize akwereza umugishogo baramuse bendeze birungi biyonga kukira munonga babakozere cyangwa munonga magaraga waga umukora joko kora aggregate mukubaho gukora umwiro abazire n'abashomesa abazire banje Kechirunga Grace na tumwine Moses Ndiaba mwebare kunshashura mwebare kumpera gaheze cyamushanju abigisa banje abazire wagira ngo mukaninkahe umuko witu amuna huwanura ahindukurga hati nakateti ubwo nashanga uri umwana wa Stembwe n'uyanshobera hato kubuzo mu cyaro umucyaro no mu rubanda mu rubanda bufundi yes abanda bo kwenda kuramutsa n'abashomesa abashomesa banje ni bingi bona nabinaraba mu mikono yanyu nabintararabiremo abakumwambira icyo gukora mwebare munonga rasitire enda kwebaza bishop abo kutubasiza kugira mu gishogo bwo kugambira ahambeho za Revival TV no kuzwari Revival Radio nyenda kusima na Revival hamwe mwena na chaplain witu wishomero aye bari kunshendekereza kundeta anabashendekereza bijananye yes tukusima munonga kandi ambasa twendeze birungi byankaye bari kwija kandi tuja kushemera twagaruka kutaya isaha na nagambire umugenyi unabanza kutaya santinja umutaya isaha yakozere munana mwene iwe ni kwendeze birungi byankaye ja kutaya isaha wokozere munana ubu mukama yari umwesugo wari abatirizire yatsyaha habwire nkobu tiriya kutaya isa kandi shimererwa niwe kwendeze birungi byonka yengera kwikwatsa higuru ote umutuma abo kwa leve waza muni impango munonga nenda kushoma nenda kumarira kandi tuje kushemerera twagaruka kureba munkereze nzeho muka break kaceni zagaruka na chaplain w'abana aba okozera umurimo muhango munonga abo kubugo nabari mushomesa kandi nabo ari umuhereza barahanga mushimireri yambarira munospo weshe muri Rwanda Kanyesije Eliab chaplain nabo shimireri Elia mbarira munospo umukanya kace munonga tuzagaruka bona nabo nawe kandi twakira n'amasomo na messages na comments zona turukushoma program age y'urugendo rw'amagara Revival TV amagara wijuire Kwanjura bakugomye kubazira aba Dennis DO Expert Tailors abakugomye kubazira suti ezaburi muringo ezabashija nangwa neza bojo uyu no mukoro ningano zinduka ijaba kupangise suti ziri hamutindo eza checked ninga plain ahakabei karunji mununga kandi niye wabanoenda kugura nibakora hoje mununga ahakabei karunji bina introduction suits African wear suits enkoba emparezo murembe eza gento na jean bino busatu burunji nabwa t-shirt burunji bwo rukujwara okasha ko waruga America bina neckties nebindi birunji munonga mboni bashanje mu rurembo rwambarira ahal high street warga kizimbe cya Grand West Arcade ekikubo cyo kubanza ecyambarira bookshop room number ya 5 waza kwikaze bra crossing hihi na Besania Sako ukumenya bikukiraho Terra Director Expert Tailors Dennis Orisabo wishemwe hano tumushanju 5 mukaga ashatu nemwe 98 50 na Renault mushanju 83 anona mukaga ashatu nina moto yabo I can do all things through Christ who strengthens me okurgomba Filipe shura yakana umushororo 13 hari ukintu cyo buguzi bwingi nko muzire kushomesa umwana w'umurumo ugwa abana nabijikuru bariryaho itendekero ni rimwe ryonka Rain Training Center Limited Marara. The main program youth training aho neya hotel management and institutional catering
konka ekyo tikizibire kwongyeraho other programs like saloon and computer kandi omuri ezi programs twine program y'emyaka 2 that is basically about hotel management and institutional catering. Then under hotel management we are also offering programs for the 3-month students abana bakuba batamaze senior 4 tubahereza opportunity nangwa omugisha gwo kwega ebyemikono ombya hotel management and institutional catering na saloon. Mwenu bashanje mu rurembo rwambarira ahife y'ibituro bya kukonjeru amahando gwatora cyamugorani naro terasi munoti mushanjwina 22 nkaga na 8 anana mukaga nari noti mushanjwinoti 2 kinana na mukaga 30 ananishatu Utaferwa Revival TV. Munywani wanje kandi mugenzi wanje uri okwe nobasa kuba noraba ombintu ebikurabanisemu kakutekatekisa kubi okahurra amagara gona gaba kubi nangwa yebuza nze hininga nkoreki konka nyenda kugambira ngo toro wenka obutehurraje o tineshonga konka kumanya ngo tokwehurraje n'intandikiro yo kubaje twegiteho urwa mukaga kwihashabira kusikesha 3 ezo mwabazi turi kuganira n'abahumuriza bakugu abiri no kweha yo kukwera kubasemera abana muyenzi nebyo bushwere okutebekana no kubaje kwe bitekateka nitugamba habintu binji ebikuru munonga umuhumuriza wanje ahinira kundi kureba ibintu kandi kabishoboraje nyegire miringo yo gukora je mukago no kushemera kwe bitekateka manya bintu byo muhendo okuhabara ko mutano kandi okuherwa kw'abantu abari kwetegereza byo rukorabamo yaba norabana sibwa mabitekateko binji no shero bahabuzi omunshonga z'amaka ninga noyendo bushwere obutebeke turuhanu ahabwawe munywani wanje otaferwa entebekanisa omuhumuriza wanje eyo kubasa kutunga amagara marungi kandi entekateka nungi buri wa mukaga shayibirizo omwazyo nanye omutebekanisa kathemisime omuhumuriza wanje ahakuba umwe n'obutubasa Revival TV amagara ngwijwire dakika 28 zarenga shaha ishatu tukiri mu program y'urugendo rw'amagara ntongera kusima niwe twatandukane uko akuba tujoininga turiyo tuganira nabeji aba base kwamba koraje mwana kwa koraje no murundo muntu wena kwa hikacurunje ushemerwa nawe nishonga bunchi twatayisaba ijaba irizoba ninga shekireki twatayisaba jenye kurwa umushimeri yambara municipal school aho murembo rwambara one of the best schools in this country mbeni shomero kandi abantu kubara kureje tubasima abantu mwe tubasima mnonga nibe bari kutera abanyankore bageta mezi marunji ahabo kuba tkurina twantumanya ngone twe municipal mbara municipal na yezine tugiro kushemerwa tubasimira horhanga naganda bashome yagakozireje mbara junior kozireje ariho ishomeri yanja akatojo buharu rukozere wonders mbwe nabantu kubara kuri tubasima tene bugarikiro nanagandi agistagamba mbwe nshatkunda gambe Bright Future Primary School cyabahesi mbare bukanga isingiro district uko nayo bakozire byo kutangaza ishomero yo ko mucyaro mbwe tubasima tene bugarikiro natayisa abana abo nkoko hano bareba kandi abana barashapu bashobora ibintu ugiro kutangara myaka yabo muni umwana wazirwe 2010 ati ni 2025 oh my goodness konko karo umwana kwa kushobora ibintu nembabazi tubasima bazire sima bashomesa kandi nabana abantu basimira oranga bukwikiriza Yesu Kristo kuba umujuno w'amagaragabo Reverend Elia Bukanye sije chapure nabo shomero Elia Mbarra Municipal Aria ogu nomwe ombakozere cyangwa munongo mushomerere ntongera kusima umureberezi okutsinduka abantu nkabo mu mashomero kandi abakozere cyangwa munongo umukombe kabana aba tabakora mu rumo gw'abana bonkana n'abashomesa babakora humuro twakwakira Reverend mukamasima kuri Tom Studios Revival TV asima munonga kandi twashemererwa kutweta nka municipal school kwija kwera rahango bujuruzi
abo byatukoreye amina tumusima buzima tine bugarikiro kandi tusima na bishop waitu ugumana atamo muhimbo natu encouraging omuringo tariye monemwe noreba na hati ariyo kiranitwe nayenda arebe birungi by'abana be abarukunda munonga kandi abarukwetenga ngo arebe buzima nabarugo mu idara nabazo murindi barukumanya mukama when bishop wetu right reverend professor Sheldon Fred Mwesugwa na mama Arsi tubasima tine bugarikiro abo birungi ubuzima byo kutukorra nkayitwa abana banyu bankore amina kandi tubasima ni maba revival TV revival radio ugumana mutera hentebe kanisa nkeji y'abana beitu barikutunga umugisha bakije mu studios bakegambira kutarugumana muhurira ubona mukatekateka ngo nebirya hero mwentu asimarahanga kandi tumwebaza kandi tumweshengereza ngo hagumizemu atiriho mukono go gwembabazi rero izina rye rw'Imana risimwe amina mutabarike nkambara municipal school aho gukora Reveranda mazima nembabazi tarozi ikindi amina umurimo gwawe nka chaplain tumangu oyine umurimo muhango munonga ngo kubanohereza umwishomereri ibintu cyo byo kugira utebi yitwe nkabihereza kandi akaba chaplain umurimo gwo tukozero gunogo nziteka ngo nabyo byumwe ibirigirira abana babayika bahanguza yebare mwana wanje rahangana wembabazi kandi nangwa na planes tugera nuwazishyikiriza kuko kutugambira umufumu 16 gwa kashatu ngwimo planes zanyu zone zimwine muhereze rero wenka azishyikirize beno mwako go gukwire tukeshengereza rahanga bishop wanje atakantumire umuro municipal ko nayizireyo nashanga hariyo programs konka program yo kushaba ekeriyo mwene kunabira nyeta abana kushaba na munonga aba boarding umwazi warugo mu class abana bagira ngo ntushabina ahabo kuba bagenzi bitu bazitungire nareba omweto guryo mu rubo natangara bwe nabakora program ntina mwije kuzibona konka mwino kukoresa mani iwo wija wayishengereza rahanga konkote hamani orebe ngwineze zo rukwetenga zagira sta wazitunga mwene nkatangara abana aba abaturukwembeka abana aba baturukushomesa abana aba baturukukuza hariho barukubana bashasha konka iyo takucumanye ngo bashasha mwene buri mwaka kayisha yo mwaka gwe 2023 umwaka wo kukaho abana batukuzirina mwene umwaka gwe 2024 buri prayer session tende kwijwe izoba na rumwe umwana w'iyabere ashabisa atashabirina ubona we cyakana ubona we cyakatano ubona we cyamukaga we nakabashabirina umwishomero ryawo ndeba rahango ko hari gukora ibyo kutangaza mu magaraga abana aba tubateraho program ku canceling umwahandejo abo kuba twine program ya Sunday kurugashahemwe kukashayishatu yo kushaba then tuheze kushaba nabo umwani nyeta abantu beje bagamba nabo obundi banina yokora umwogogo ngo kunatungira umugisha go gukora umwogogwe mbesha bisiza mbeshomera ikigambo cyarahanga mwen eshazi keza kwikasha ishatu tubashabira tubaherezo umugisha ngweno inekero kumushasha hatuwasigareho nyuma then ba grouping coding
yebyo biri kubasasa mbwenu nkantangara gurupe zimwe zikaba zija zine ebizibu bikurwa omu maka gaabo ezindi zine ebizibu bya bagenzi baabo ezindi zine ebizibu eby'abashomesa kandi gurupe ndijo oshanga yo yine ekizibu nkakyo kugira chaplain twenda tushabire subject kananka netuganzya mbwenu twenda ngu otushabire egi subject tunga omugisha ntunga omugisha ereke kundemesa okupafominga gi omwana aija agira ati nkabire niyenda konka subject kananka mbwenu omuhumuriza omushabira kandi omwehanangiriza oti twashaba Ruhanga mwene za kutaho umutima ozikorerere Ruhanga naija kuzikukorera program ejo ni nteekateeka ehwerera abaana munonga abo kuba ni programu erikwongeza omwana okumwiriza hihi na Ruhanga kandi akamanya ngo kukora n'amaani yaba aine Ruhanga nubwo arikuza kutunga ekyarikwenda ntangara abaana baingi tibaine bwoba kwika konka obundi noshanga omwana natina kuja kugambira ekimuremerire konka omwishomero eri ryito rya municipal abaana bari free with their teachers tubakutina abashomesa baabo abo kuba bakabanywana babahika nicyo kindi kusimira Ruhanga abo kuba omwana nabaremerirwe obundi ateganisa ibyo by'omuka ore nabikwanjurira gye kandi nakushaba ngo omushabire nangu shabire neka y'owabo nayetebekana mwene oreba ngo omwana ogu namanya ngo Ruhanga naija kumusyari ekyo kyarikwetenga munonga ezo programs zibwahwerire munonga ezo kushaba amunonga aba bana bakurara omwishomero boarding then abade twine program y'orwa kashatu bakuza mu kanisa kandi nkabahereza omugisha nibanshanga mu office yanjye niga counseling room natungire banganira aha muheru nkabahereza omugisha ngo buri muntu wena kutohereze kushaba dore kuza kwika hehe n'ebizamu izuba rya Sunday nkabaho omugisha nanya buri muntu wena oyine ekyarikuteka ngo kibasa kumuremesa kukora max ezatahire nashaba Ruhanga izoba niryeri ayature omisho ga Ruhanga kandi nabahereza n'omuzindaro abahana batari hansi ya 40 bakadunga omugisha bagambe ebyo n'akanwa kabo bakuteekateka ngo basa kubaremesa kukora gye bateherize Ruhanga abana b'ekyamushanju abandi nabaho omugisha nti oratine kukigambira aija ngambire oratina amisho g'abantu rero tukishabire tucwekereza omuzigo wako wasa kutwara obwengye bwawe nkasiiba Ruhanga percentage mpango y'abaana b'ekyamushanju bakehereza Ruhanga kandi bampika omwana ejo nabahereza amasiko kandi nashaba Ruhanga ngo abagerere embabazi abakorera ebyo ebarikwetenga obuzare bw'omwana n'omushomesa n'ekintu kikuru mu kushoma omwana okugira obuzare na Ruhanga n'ekintu kikuru munonga omu magara g'omwana performance ekanga hati yayangire yatandika kugambira bagenzi be ati mbwenu nagabwa n'imfa ki kanagwire mbwenu bagenzi babo kuba free nanyi bija bampika bangambira gatangara mbwenu omwana namweta twasitama hamwe namubuuza obuzibu niki yangambira amazima ati chaplain yo nindeeba nahagwire abokuba tinkakoraga 30% omukubara
wishate nogira ngo apiyero y'ubuzima ninza kuzikora we najya ntati niyena ngo teke amashusho aberahanga kandi kora heze kushabarahanga niyendo yetisize bagenzi babo beno discouraginga omwande ijo umwana yanyorobera yagenda yagambira abagenzi be omwande ijo ya munsasire ebimbire ningamba bye byanje nyenka kandi mbashaba ngo munsasire yagaruka twaza hamwe twaganira twashaba abo kuba akahererikira kutunga aggregate 26 umupepezi bawe barije gukoramo yareba ngo ubuzima tayinaho kuza konka rahanga no wembabazi ubwo umwana n'umwana w'umusiramu kazi no mu cyo w'umusiramu akoze iri 11 bene ko umurebere nasima rahanga umurebere namanya ngo ruhanga no wembabazi yes in fact think ambwineje konka mbire niyenda kuza kumuronda abo bani nyango biyabo ruzatsinda biriho niyenda kumuronda nkamanya na second school yaragira ki yarazima kandi icyo kikaretwa cyo obuzaro bunyine nabana aba okumpika bakangambere ebyo eva kubugana bikuba yararikiriza then umuntu kimuhika okera bwe niyenda kusima rahanga kandi tine bugarukiro okutukorera byembabazi tinde kuteka ngo namana gaitu inteka ngo ruhanga yenzire kukore burungi bwe kazaburi yashatu na mushanjo gwa gatano how tugambira you commit yourself to the Lord and trust him and he will help you iyo zaburi n'abanize kubahereza ngo mushorongo n'abanize kubahereza etamune umwaka no gutandika niyo yabera simu yitu yetamu yo kubanza kandi buri Sunday buri wa kashatu nkambe hanangereza urugendo rwawe ni kweshengereza mwana warahanga urwegekerere mukama kandi umwesike naje kurikigereza we n'abana banjaba abana barahanga tini kinkubasa kugambira rahanga tari kugira ngo yebare rahanga witu ukurire bitushabire abo kuba twaroho bwire aggregate si no muri municipal stakanyiri yes atumutungire 8 konkarahanga umwakogo atuhire 8 umurebereza nkaba mutaya yisoro wa kashatu yangira ngo ubu yabe na shabira abana bakanditse imwe abebembezi b'ishomero abana ngo bakajya ngo rahanga tumushaba bishop tushabire ntwenda ngo tukore at least ina 10 yes atarahanga ishara ya zuhuru yes atabatunga abana 8 atogo tarahanga umurebereza wite cyarugamba ngo mazima nkaba mwinaho bakashatu deputy academic umwami Asha Besige ecyaka kimushaba omumisho gabana no mumisho gabaziri yes kandi abenasiyo bwire ankwata nindabaho atuzo mu class zo kushabira abana atanakweshengereza tulionza kufiringa form zezi of course nanyo mwe nimba ninza ko kushomesa ninga hino unabaneza kugamba nawe okajya totakagambire nawe banza zo mu class oshabira bagira ki abana konka time table yanje bumwe nimba najikoze konka kinshaba nyiruka mbanza ngiranta nshabira abana aba bwe n'abana aba tukaba kwasa rahanga kandi rahanga agarikira imeshara zitu munonga tine kitwakwehibisaho itwe omunteka yitu nkamunispo ntumanya ngo norahanga tandejo amina abo kuba tukamushaba tutandika mpaka muheru turukumushaba hariho kinde kitwabentu yetenga tukantwenda kurebina nazigaruka muri municipal school kandi rahanga kikoze amina neja kwija kugarukira reveranda abo kuba nchumwinanza kwendera ku mu program weje nanyi na ushemeho comments aha YouTube dero wo producer nantebekanisa amasumu agutwa kwakira nareba Allen Aine yanajati mwasibaje abantu ba mukama
mwebare programu twakureba RC Ahwera yanajatu mukama simwe Baria Onesimus yanasima mukama kanagira ati I'm happy to see my daughter. Okay, uncle is very happy together with the family. Bamweta Baria Onesimus. RC Ahwera yanasima program kanagira ngo hariho atukuratire kuruga kabari konkobwa hatar Saudi Arabia. Mukama chikwero mugisha hariho atukuratire yanajatu mundamukize my beloved mother, father, sister kanagira ati mukama barinde. Amos mwijuke na watuhurire kandi atuineje munonga kurabira YouTube yanareba program eji yanazima ogu yangira ati mbanyita. Okay, be wise. I'm here for Laura, my sister. Thanks for making us proud. Yebare munonga ugunosha nomurumuna nomukuru we kandi yanasima munonga ahabwo mushichogo twatwine ambasa ahabwa okora ina kurgaisha meri ambara municipal school nareba munywano wanje rusha Dennis atukuratire kurgomba Dennis the expert tailors umurembo rwambara kando umwe umbantu abagumize mbatshajika ahabwa Revival TV na Revival Radio mukama chikwero mugishotara mutiza abantu abo nabo gukora nabo tubakunda munonga kandi mukama yongere kubatungura. Tumwetabe Jonan arho atukuratire yanasema program. Baria Osbat nawe yanasema program. Alex Mtezi wenanga yanasema program. Joan K yanajatu God here God here prayers shwari. Then twereriche na gumisiriza Wilson nawe yaturikize tutunje yewe sumu abantu nkabashatu bana twakubatunga producer ko yakutereza abantu abo. Ku urusha Dennis twamugambire Pison Gava aruha tukuratire yanasema wanje we shemwe asimwe Yesu ntugamba no kandi watereka program yatura yotyo nanye municipal bayaka shumetse mwana kunkambwe no abashomeza bamba kwa mu rwamani. Amina kandi umwana kwakuwa yare bamukamasi na mukoreja kwetaga munonga nobuwa ko tumuntu mukuru yango wamushabaka cyo kwetaga mbwe n'abazire mbagero muranga baba batwara abana abantu bakati uburiye turamukiza barwentojo mwebare kubaye no kutukunda n'abanyakashar bona Kashar South Kashar North ya Honorable Basil Bataringaya tubakunda munonga. Hello. Yes please, Revival Radio. Yes please, twakwakira ndinashira nasima munonga babana tugamba no munonga ambasala ora na nodijo yabaine bakweto na nibasimira ho mukama nyoni banyeta Julian na manya Julian wateranka hi natera wanje Julian. Yes, natera Katete. Katete, yes. So nasima Laura kana msimira ho mukama na nogondisho friend we ahabwa mukama wa sise bakakoraje. Laura ni munywani wawe na sister. Laura is my niece. Yes. So nishaba mukama agumize mababanjire n'ahandi sepe yibazamo agumize mbakoreje. Yabare. Thanks for the program. Madam. Tukwendeza ekiro kirungi. Amina. Katunje ndiru. Hello. Producer nabasa kutungira y'abandi bantu turebe nabo bamba kuratira program na comments zabo. Hello. Yes, sir. Twakwakira sebo. Program. Ebare kusima sebo. Tugamba no kandi waterankai. Manyeta Moses Katete twakwakira. We appreciate you guys. Thank you. Nembabazi. We are proud of them.
muri brother yafashe andi mwebare masipao amina sebo yebare kutamubwire bwawe turamukiza abantu ba Katete mwebare kubaye imwe mwenka bene strike kibakweta Kampala cyangwa iki cya burunjuru izoba. Hello abise mu kama kimwe asimwe Yesu takimananga wa program yezo mu amagomba miliyoni Yesu mbuzi Gideon twakwakira ikimananga kora mu leta abantu bokere abana kabo abo ko hari babwera bagenzi baba mu kize bariyo kandi mu baranga mu nge bokwa munonga ikimananga munonga abo kuba uburyo ikabana bariyo mu kize abo mu ngere baba okay ubundi bureye twayimu tekufayona nakachikona mbuzi yebare. Okay engineer Joel arya nawe yagira ati ndumva hurikize yaraho umwana we yampereza nawe narga mu sport nawe akakoraje kora atere cyendeza volume nakushabushe cyendeza volume ya radio na TV tubase kura mazima konka ko kutera wenda kwehurikiza kuno ya beno kubitakorwa mu mazima nibyanga bene mukama kweli. Okay engineer Joel nagira ati nanye ndumva hurikize kandi anatabarse atuhimbise amon nawe no mweje akahereza municipal akakora 8 aggregates tumwendeze burunji biyonko taramukize daddy Reverend Abaremwe ake Edson na mami na family yon. Okay okay Arhoha, I'm here and you're this okay from Kazo. Thanks for okay for the testimony. Yanasima banaba umwami anyurekire kurga Kazo district. Tutaramkiza abantu ba Kazo ntubakunda mnonga abanyacuruhura abanyibanda abanyakamwenje abanyakitagwenda abanyakigegwa hari Antonde Lakai mwe bari kutkunda no kunda Revival Radio wana Revival TV. Okay na ninjira producer ko yakuba baba abantabo tukomari yabo ahabo bwiri konkanta basimira oranga mwe bari kutkunda mwe bari kurikiza abana n'ubujuruzi bwabo na chaplain wabo kandi ntisimira ranga akanakabonera ko kutoreka ngo haro abantu abaturikize Reverend kandi abambare program eji kandi benje munonga bari yara ino konkabo bwire tubasobuta batunga twagaruka mu studios Reverend abantu wabahura yes bari mbatereba aba Saudi Arabia yes batwineje bwene sima bantaba na message yawe uri kutsigira abarebi. Okay abarebi aha Revival TV Revival Radio na YouTube abana bari yombaza kumurka hande ngo zona yes message ejo ni nkuru dirinterereka no tushabara no terezo mu chantuta amena yebare umwama Anthony abo kutwaraje program eji kandi ntekateka ngo murundo ogu ninkogwa wa kabiri yes deja studios kandi ntugamba niwe no tusoronse je no tebekanisa kama kwerezo mugisha abo mu rumugurahanga yakwetire gukora twenda kusima abantu mwena abari kutureba kandi abakuturira mwebare okutega amatuganyu ebirunje bimukama korra abantu bi ubwo umwanya ogo turukwenda ngo tugutware tutyo n'ekyembabazi na mnonga habwo buzuruzi bw'abana nebegambira bonka ebirahanga bakorire ebyembabazi kwingana zityo twenda kusima staff ya municipal school kandi yebemberewe mwami wereba nkwasibwe abo kuteraho kuretera obumwe abana no butebekana bomwanya no kubateraho programs nungi zikubaretera okushomaje kandi
bakakaje okuba omwami nkwasibwe nabo bukiiko mwena nimbasiima ntine bugarukiro mwebare kutebekanisa ry'ishomero ryitu kandi rikagenda gye nk'okukishemereire mwebare abashomesa b'ekyamushanju na mwena abashomesa kuruga bebe class ati wahurira nka Laura akatandikirayo bebe class Laura nobu yabera takajunurwa kaza omu kanisa wahurira shaba nakwereka ngu Ruhanga nuwamukorise by'embabazi kandi uko yajunurwe yayitise kiniga hati ebye byagumane bikomorokera kimwe yagira amasiko nsiba Ruhanga ahabwa amasiko agahereza abantu bi kandi wenda kusima bishop wito mukundwa wito wankore abo ntekateka nungi etakanyire omu marebereza gandi tuletera radio iyo kwezi kisabantu omiringo etari yemwe nemwe tuletera TV iyo kwezi kisabantu omiringo etari yemwe nemwe twenda kumusima tatitwa mu Ruhanga kama kuhereza omugisha abo ntekateka nongejo iwe na mama abwa nkore diocese kandi abana barakuza mu mashomero nimbeshengereza mwe kwate mukama abo kuba umuhanda gwono gumurukwena Ruhanga wagwine abo kuba muri yebihangirwe bye kandi nuwari kubarisa no kubarisa mwikereza muzo mu mariso ge abariso bunyanso bubonire uburukuza kwambeka amagara ganye kora cyo mwishomero waganje bwa ronda omushomesa wawe ronda umuhereza wawe umugambire akumurize kandi akwereza uburyo kandi yenda ku sima Revival Radio staff yona abo kuba butwire ntwija aba TV abo kutuhereza je ebigambo birungi byo kombeka omagara g'omuntu Uruhanga yakunzire na programs nungi eziri kutwombeka bweni yenda onchirize nshabira abantu baruhanga it's okay kandi mbendeze je na munonga barukuza kutwara abana amashomero abana abashikira amashomero okugereraho busingi katushabe Ruhanga wito murungi tatito munyambabazi atwikirize nk'abana bawe tukusime kandi tukwebaze abo kutukunda yebare kutuhanga ukaturisa ukatunywisa ukatukorera iby'embabazi ito bitakwebasise yebare ukutugereraje nk'aba municipal school ebitwakushabire tata ukabigarukamo yebare abwa abana b'amashomero gona garyo mu ihanga ryawe ukubahereza umugisha gwo kutunga umugisha gwo kushoma kandi tweshengereza ngo hamashomero aho baraze ugumo bebembiro butosha bwona ubakorera iby'embabazi kandi ugabirira abazire babo batonge ibyo kubarisa batonge school fees batonge ibyo birukwetengisibwa mu mashomero kandi imbabazi zawe na rukundo yawe ereke kubargaho ubwenge bwawe bwogaba bwijuro mu magara gabo manyi kandi betegereze uburungi bwawe bagume bagenda niwe kandi bagume niwe butosha bwone kandi twanjurira staff ya Revival Radio and Revival TV ugume nabo butosha bwone ugume nabo bakurisa bukuru kandi ubahereza umugisha gwawe datitwe umwana no moyarkwera gurinde staff ya Revival Radio gurinde abana bona bo mu mashomero ubebembero mu mahanda ugubarukuza kuza mu nyinshi kare nangwa nabo abashyiraho amashomero umugisha gwa Ruhanga gubagumeho gubakuzeje cyagwa gureke kubargaho ukuruga hati no kusebera byo amina mukamasimwe amen kandi tukusima mnonga Reverend abo wire bwawe tsimire staff yona akutandikira mukuru w'ishomero umwami Wilba ntibendeze birungi byonka
kandi sima no wahigurugumzamu nabakwatsa araha abantu benji munonga konkabo bwire nka Ronald Nwagaba twakureba Gomisariza Wilson twakureba babara benji abambatera amasumu kandi abambatsindika messages mukamaci bahera umugisha tujagaraka ruhanga kwa rasime next Sunday tuba turuha kubahereza nanda Anthony Muzungu baje nanyi no mwami Job nka producer abwa program weji owanashuganisa marakaga radio nibamweta nwasasara Alan ni team Mpango Mnunga na bayineyo Franka Dickens Karungi nabandi ntibendeza echiro churungi mukama abarinde Revival TV amagaro wijwire Nikwanjura bakugomvyo kubazira aba Dennis DO Expert Tailors abakugom kubazira suti ezabura muringo ezabashija nangwa neza bojo uyu no mukoro ningano zinduka ijaba kupangisa suti ziri hamutindo eza checked ninga plain ahakabei karunji mununga kandi niye waba noenda kugura nibakora hoje mununga ahakabei karunji bine introduction suits African wear suits enkoba emparezo murembe eza gento na jean bino busatu burunji nabwa t-shirt burunjo gwo rukujwara okashanko waruga America bine neckties nebindi birunji munonga mbone bashanje mu rurembo rwambarira ahal high street warga kizimbe cha Grand West Arcade ekikubo cyo kubanza ecyambarira bookshop room number ya 5 waza kwikaze bura crossing hihi na Besania Sako okumenya bikukiraho the director Expert Tailors Dennis Orisabo wishemwe hano tumushanju 5 mukaga ashatu nemwe 98